l-artiklu il-sink u l-sink. Il u l. X'inhu artiklu? Bl-Ingliż ngħidu the dog. Bil-Malti ngħidu il-kelb. Dan huwa l-artiklu. Fil-Malti kliem differenti għandhom artiklu differenti. Tiftakru liema huma il-vokali? A, E, I, O, U, IE. L-ittri l-oħra huma konsonanti. Tiftakru li l-konsonanti jinqasmu f'qamrin u xemxin? Il-konsonanti qamrin huma B, F, G, G, Għajn, H, H, J, K, L, M, P, E, V, W. Il-konsonanti xemxin huma ċ, D, N, R, S, T, X, Z, C. Kliem li jibdew bil-konsonanti qamrin jieħdu l-artiklu il-sink. L-ittri għajn u akka le. Eżempji: il-baħar, il-farfett, il-ġelat, il-gaffa, il-ħobż, il-papà, il-mamà. Il-vokali A, E, I, O, U, IE u l-konsonanti għajn u akka jieħdu l-artiklu l-sink. Eżempji: l-arloġġ, l-elmu, l-ilma, l-ors, l-għasfur. Saħħa u grazzi.